Ayah ko na paganay minggil bok sa bid'ah. Katawan niya tayo paganay minggil bok sa bid'ah. Uwi napturo kanu nabo niyo sa lawan dengan ano, pakapasa daw niyo dan magusay. Kailangan naptura dalil kanu daan. Ayah paganay minggil bok sa bid'ah. Naswala subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Subhanallah. Napturo Rasulullah na miyaw na panaiya Vice President na miyaw mo ito itihad mutuan sa insan katitimuan sa mga ulama na mga profesional mga pipiyataw sa isa yung iya dan marawing chapter dia pun lagi nga iya ulama tanong na iman doon nakapapatagan na director sa isa yung na Darul Ulum Darul Hikmah si isa Gaduman na humiyaw na panaiya direktor si isa gina Jamiatul Hikmah si milalumba si isa gina tenwa mulun ayamala na isa sa kaniyang pa kung mga ulama pupungan niyan sa advice sa giyong kutwa Lokstan na upagaritan wa siya gina Al-Alim Abu Anas ayan so kunin iba nakalalamin tanong na President Ulama Council si Isa Marawi. Lano. Lano Dilisuro. Nagu dia nga iya siya kini doktor nana pag-amiran niya no di na President niya nagyang moto umpungan akatitimuan sa 10 o 2 ka country ron niya makapasad sa timbre ng mga ulama. Mga ulama matatago na miyakapon si sa Malaysia, mga ulama miyakapasad si sa Indonesia, mga ulama miyakapasad si sa Brunei, si sa Singapore, si sa Thailand, si sa Sri Lanka, si sa Turkey, si sa Pakistan, marang-marang na mga ulama matatago si sa giyang kutwa grupo o presidente na giyang iya bantutan sa ditanun pakatasan malaso katawin niron da sa lakwar kaya gini Abdurrahman, Dr. Abdurrahman Abdul Samad ay kakikilalaan niron na so Abu Sunia falyatafaddal ziyadatuhu mashkura. Dalam malo yang iya mo umpungan na pagpresidente na gini Dr. Tano na Jam'iyatu Ulama'i wa Du'ati Ahli Sunnati wal Jama'ati Syafi'iyyati al-Ash'ariyah yuti presidente niya na gini Dr. Tano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga bangsa ko, mga kalipadat ko, mga kalipabay. Hindi na kasi polotan wad na pala sa giyang kaya timutan mo kaya limutan sa giyang kaya darpa. Hindi na kasi polotan timber nolotan na ibalasiyan sa giyang kaya punyalong wad na mga pipiyam yang gerbaksi ya terusi na musulanguan niya puniya tulanguan ng mga muriataw niyan na irampay walotan na sa giyang muta dunia ng ayat ng bulawan na lupa ikamu kita dunia. Aduh napakang begin wala mutadar upaya na minit orang na gina si Maulana Ismaila minta wala pakasulong sirang walautan sabnara ini kalim wala mindu salim wala na sumya gadun bulan Ramadan. Mga bangsa ko na imanto makumakusina manukukit lawan kaya nabusugo ayaw mo masusunwa kasi na si Maulana uwi nga mga pagrinian na takinubog sa iya sisip na ang to'y dasang natito o miyali ang matawagin si dasamiso takinubog sa sisimang nananay no kagip ni tukan na tibo kami kami ay mananian na ginawa ya kati sa mga pagrian sa sugod o ay mga ginawitan mga pagritan ng mga kakatan ay amanan na biya kaya kapapantagan na atitimutan na aya sa babae na aya iputusin mga loks na kararantang adat
lagi so isa kung mga lukstan mo, kebebayaan mo, kebebayaan na diyan kaya mga pamilya niyan, madasugian, na mindog sa limo Allah. Nasabab saan mga bersami, sa kanwa, ginatan na kaya dumiyano. Na aya paganay ang baloy namin kanwa wasyat, o datan o pan kapuni ko titu, kumagusay tanusi. Na aya paganay ang ipagusay namin kanwa langwan, pamilya kaya kay dumiyano. Nasuka pa kasabarin. Mata-mataan na amay kamakasabakan mo. Na kanawas ka no kuy pag ako sa giyong kabalas awan na benefits no na pwede kami rin pa na makapagyan. Dito niya sabutan no sa mutakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyalo sa hadithu at-Tirmidhi at tigmanay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Saad natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ibn talian taibunian ala makna al-hadith. Sumia sugat amargan apa dun sukara lantang ada. Na upama usiatin yan sira sa kasabar. Na umakasabar lagi utama atau mapapantag. Falahu mithlu ajrihi. Na mapumbagian iran antara mapumbagian yan so lagi ubalas ang utama atau sa kaya pakasabariran. Dito isa mga pagriyakan, mga luksakan, mga babayakan. Alagi na miya kau matumitibo na teskil na misya no iman. Aya baluitan mo, wasiatan mo paganay. Saruraran niyo kan, wasiatan mo kira. Nagyan mo takapakasabariran, kung umibsualaw tala na umakasabarkan mo mga bagsami na insyaallah tala na sumani na kaya gerat agino niyo katawan mo Allah. Sekalian sudah biar matahu ulangan udah menori penian matahu kumapaya na gusto masunan na insyaallah taala na titu makasabarkan na sembian dakan Allah sumali na kaya gerat agino niyo sa kaya pula gerkan mo kebubuyan niyo anok siyo pagrin niyo laki niyo sa subuh Allah taala matahu antunay ko kita kapakapulo kita niyan mga bangsami mga ori Allah taala na ditalutan tutungan daw na pagkalak sakit po sa giyang kayamanan yan na lukstan sa giyang dunia. Ayaw pa namin pupungan na pinamirkan wasran ng mga bangsami na di ka nagpagkalak kaum yung suwang na piya kasuruin ni Allah. At iya di kong disaksi sa mapia naging mayamang ulaman. Ika doon na siya sila niya na bulan na Ramadan. Kaum yung suwang subhanahu wa ta'ala na utarima Allah ta'ala sukiya sa gadraktan wagiyang kaya bulan na Ramadan narinilan sa kanya Allah ta'ala nami hasurga manguripan Allah ta'ala na damatay na inawantan ng bulan na Ramadan na iman ko nakababantagan na sisitan sa kanya kaya Syawal agi sumiyalo sa hadith ito na miyalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kiyalo niya ko hadithu Muslim na inugdatan ng mga awit sa kitab piniliyaw niyo kanitan mo lang kayo with na importante na pero yung reference na pa kaya duda niyo ayam yadru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hadith Muslim na tigil manay man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyam ad-dahr saad na tigil Nabi sa pangwasaan yan sa bulan na Ramadan na itundog yun so na magawi sa diyan kaya Syawal na lagi din upipusaan sa suldo sarang tanda yung sarang Leman ang kakalili mo Allah subhanahu wa ta'ala. Anda man na iya ikiyabalo ito saragun. Na inusa yung mga ulama kagitiran man na isa lagi buka pupurusya yung Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyan inyo sa isang yung tahdi. Natigil man na lianna al-hasanata bi'ashri amthaliha. Pag ako nasusati man na mapya natkapan wala sa makasapulo. Nasubulan na Ramadan na saulan. Nautak pa ka sa mga sapulo na pumuli sa pululan. Nasunang gawi, nautak pa ka sa mga sapulo na pumuli at ng pulo gawi. Nadibida ka sa mga duwa katutulupulo at butiman. Nagito sudulan ay tumpok sa giyang kuto sa pululan na sa puludulan na taro ito pag ito susarapin. Dito sa kawangan wagamatan wagamista. Mga oripin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayang katawitan mo na sa katanong amang amalan na unayan na pipupuruan amalay bala sa kapamwa
Mali balasatan tu. Kaya ku mato ku balasian na solutan. Hari tanu kata ni kala imbala sulutan. Uli na parsial na pegito kortan Allah na khairu min alfi syahr. Tuma di susang ni bulan ulah. Parsial begitu tu. Hari tanu kata so ipagumanon walutan. Umat ang pernah lagi mo asasat di mana kagagawi. Na butulang na. Asasat di mana to kagagawi. Iba dapat kamu pedul. Gitu itinta no ani bulingan tanu Allah kaditan no katawan ni kala yang dibelas. Ugi dari kan mga pangimna ayat yung mga ulama lagi dia kini Imam Al-Ghazali rahimahullah api perpurwana libil ama purwa puasa na supuasa Daud alaihi salam apusa man to namapitan na buka na pusa na pusa gawin na buka paman na pusa paman na buka paman ay mana kelita na ayaw ko na ikadu mapurwa puasa akasusukudan na suka pusa nga ko telu bagi ko saragun mana patulan kalawanan. Na ayaw to sabab na suwa penguasay ka Ramadan na ipaguman ka sa alungan Isnin, alungan Kamis na uso mga sunna ang mga penguasaan. Ang mga sunna lagi do Ashura, lagi do Yawm Arafah, lagi do Ayyamul Bid. Na timo-timo no bagi yung mga sunna mga puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pumaniksa ikat telu bagi ko mana niyan na 10 bagi ko. Antara kasih saragun. Nah ayah ko na minus puasa mga bangsa ko. Ayah minus puasa uripan. Lagi mo to saulan. Lagi ko kalili. Ayah kalili damran na ayah mo ginin puasa na Ramadan. Uwi na din yang tahu na bisa mga additional pernah puasa ang berasan ng Allah Subhanahu wa taala. Lagi nga namagawi sa ngaya Syawal. Out. Na ino katawan niyo asupan sumbara puasa na piyaka pupang kata mga ulama sa lagi dukian yung Imam Al-Ghazali rahimahullah na sultawa bara puasa na talumang bukan-lumpukan na panganay ang mababali bila ka puasa na ayaw din yung dipakapusaan na so nga iya na gusutian niya gitu-gitu nila sa saumul umum ang higiti kadakalan ang puasa umakalilid kumatawa. Ay kan puasa na saumul khusus. Ini pihak tigrian apa di sumatan nian, surtangilan nian, supangbubuan nian, suwa inian, suangguta ian. Nah pihak apa dah pihak tigrian. Lagi nak puasa ma salihin, ma aulia. Kami pipi. Nah ayah amapur wali bila tiga kini Imam Al-Ghazali rahimahullah, puasa umumin apa perhatian Allah. Nah itu saum khusus al-khusus. Itu subitu sa saumul qalb. Puasa khusus. Ada bisa dia puasa khusus. Dia kaya puasa, dia kaya khusus. Nah ayat timpelanian, ayat pangan kemian, nah halal. Halal. Serta nak pergi petang-petang bagi berlutian, berlawas. Nah kita usah pangan Uwin ayat kalilid na din yan. Pagdagan na uwin yan, tataguan sa pahala, kalay balik, kalay argaw, anto na ang pagkinian. Ano niya kapunaw, anto na ang pagkinian. Halal ang takaharam. Ang takamagro. Uwin na subis so puso na ayat timpla yan. Ayat timpla o puso, nagyan mo ito apangan ng kanahalal. So mga layoktan, mga Malaysia, na miyan nagak pengiran awat na tingiran apa deh akasa sababan saka pengarat ada tu manusia masuk sugat saya somrano tadi kita mengasapu awat na tingiran apa deh apa pengarat ada tu manusia nah lagi ayah pakan kenian haram nah umat yang musuh haram kotianian nah ayah timpla yang kupusuyan haram nah makaliputan so pusuyan nah yang makteru dila yan haram rugitan parasa apa maganta kapag isu-isu ang babasa sa dimapia agi aya pangan kaniya na diyan may nakanaharam lagi ni bagi mo to akatiro nak na buto miya ka ito na buto matag bisiragakan kasiran inabot sa mo to hadith miya no isigo mga sabda ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa disabsud itong tanuro na igira sutaw na kumiyan sa halal piya nagutiya piya sukakan sa halal na aya ap ke
rujuk saja mau tak pusuyan adi materu di layan ari sultan dia mau tak makin hikmah agi kita gusuk antum nak dia mau tak tiktan wa pusuyan sa lumpi halal. Nah, pada punya hadis ada lipatan orang yang mutalafiyat yang Ibn Syam menyebut yang mutal kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adna tiyan malaikat apakah kakak dengan Allah Taala sampai Baitul Maqdis dia Palestin sama dengan Allah Taala. Nah, umat dulu kalau gawin ai pupunan lagi na antai kumian saharam adi terima Somalia. Dia kaya somia kada bulan Ramadan na persa pagi penanggilan yang ketemu, uri na persa gawan yang ketemu na utak pananggila. Agi ame ka manang gila tanu na pa surga tanu asu surga na ini tila kedua Allah Taala ko mga taw manang gila uiddat lil muttaqin itu tila kedua tiga wala ko manang gila oh kenapa subuh mga ulama ko maka ayat turun Allah Taala nas uiddat lil ulama na dunia sok na ulama itu ni meso da mga pangani uwi nakangis wala na mawangan na pitiro yan na para rangko mapaletan ro makanguna nagpaletan ro makagaga benar. Nah ulama ka diga ulama sa apian tunay kaatasan ka nagwapian tunay nationality nga basta manang gila ka mapaparati ang wala niya sugo bisik yuti pinaka bisik yan mangurip no Allah Taala. Nah ya mana mangurip no Allah nagib sa gyang utatiktan wa surga. Nah ititila kan sa ko mga tawa manang gila apun nitan ko Allah Taala rizkitan wala sa kasang gila sa dusa. Pagam paganay apunang gila tanu na uba ay mabatal na supuasa upusutan. Ato na puasa upuso tigtan na aya puasa upuso na anjaman ay katigran ka komparatiyan ka udina katigran ka pumakabatal komparatiyan. Ay beturun iman to halitis tabasa na aqidah. Ay sikumiyaw na aya basa ay beturun na iman tauhid uwi na si kumiyar ya masya udi ko keribat ko tanu da kanu na si umasa ya kina Imam Al-Qushairi utub nari mo na naro yang berbugi yang utama sa aqidah uwi na isa usa pa kasusungan anak lagi dari na yang tauhid iman aya bitira na paratiya na kailangan ko mu'min na mapaparatiya na di mabatal so puasa puso yan. Kailangan ko mapaparatiya ayaw mo malako puso yan na swalo sumunatan. Kira di mana sebi kami yang buhi ka at napangingaman ka pagkabagbag lang yung takoneksyon at wala igira adinga ding gede-gede lagi yang kutwa pubi ka walatan. Subhanallah subhanallah subhanallah. Sekalian sudah dan lagi dia nasyai. Sekalian sudah dan lagi dia nasyai. Subhanallah. Swallow Taala susut ya di kepada yang mga sifat orang. Berapa na alhamdulillah. Benar kata alhamdulillah. Boleh mo Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ay man tuagawi nasul po Allah sa takasa. Alhamdulillah. Kaso pipikir na kumunda ni man tunamya ko. Sabi ako kit zaman. Alhamdulillah suwatakan su pamilya ko so ada rubukan na pamakaadnap ko sa ito. Ya Rabbul Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Upamana uman ilimu ini bugir ka wala na tirudi ka. Yang tapusukan na kidegdem kang takap kita dukiat. Kita dia dukiat walau subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar swallai mala. Swallai mala di sutindak. Swallai mala di supostuakan. Swallai mala di supisinakan. Swallai mala di suwalayakan. Swallai mala di suparakan. Swallai mala di suparumaku. Swallai mala di sumangawatakan. Swallai mala di sugulbukakan gerarakan nganisan. Amai kagi itu mata lugu pusoka. Nah mati geria lagi yang tak berboyak ke dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hapusa so pusoka. Nah gitu pi na kamapur walibil adinga kile na sutau nagiskan yang pusa. Nah ayat bicara Allah Ta'ala sisang yang kanana Qur'anian yauma la yanfa'u malu wala banun siyati wala sabiqu tu'aluman adi berangga yang guna kutau sutamu kiyana busuwatayan mengawatayan illa man atallaha biqalbin salim
Ainun tabuna sa ayaminta linguman yan ko Allah. Nasupuso yan na linang. Supuso yan na limpyo. Ano ba ay inaloy? Apo ka surga na sa mata sibuk, sa upawi mo, sa mga panginapay, sa mga tatay ng bugtalian, ugin na kanisa. Ugin na kaging supa ka surga na isa lang na pakatay. Kung nitanong ko Allah, makatino siyang tapo makatay. Yang mata biyang tujuhu at aswad tujuh. Masa pakatay, nung Allah supa makasurga, nagupo maka rimang ito mabunta ng mga tao pumakanaka. Ang ito. Ay mana mga ripon mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayat besar terimaan Allah abu surga niyan ko surga. Na ayat puso yan na linang. Nanguta ka ba sa tan? Ipunta no sa kapan ng gila sa kapangan kanan. Kaya hindi po sa diyan na puasa. Na kailangan nasok. Kapulakan mo manusia na persiapian. Kapupulakan mo mapaparatiya ko Allah na persiapian. Kaya ititimpalaw puso yan. Ititimpalaw puso yan. Naliro na utaparatiya tanong na dikubatan. Na ayat akidah ini begat al-qatanu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanzih. Atau ni mana tanzih? Na suci tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat mana tanzih? Na suci tanong sa Allah ta'ala kulanguan al-marsi kasifat. Situ biasa butuh kia tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ayat as-subhana. Iba nama ayat kelur subhana. O mandin ma'aloy agya mo takip senindan ko Allah. Nagusto mga Yahudi, mga Kristiyan, mga musyrik sakit naginda nila ko Allah. Ada makapun maginan sa mga wata. Na ayaw mo ipsmag Allah na subhana. Ilan mo sa Quran na tamatan niya. Ayaw man na subhana suti sa Allah ta'ala. Na ayat ini tafsir Rasulullah sallallahu alaihi subhana. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tanzih. Yutong syukaan yasa Allah subhanahu wa ta'ala an jami'i sifatis su lawan asifat amarsi. Hila ni maya ko tafsir Imam Al-Maturidi. Hila ni puna ko hadith amiyadu yakinya Imam Ad-Dailami. Ang susah mana na miya kadu sa gimong to hadith. Ma'uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na persa paratya alinang atingtan nasuka sutiatan mo wala ulangan amar siga sifat. Na miyanulat sa mga ulama o Korean o kaya patay o mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya mata na benar na si kumasaw nabi na dami ni surat kitab akidah, dami ni surat kitab fiqh. Alam na bid'ah, ay mana bid'ah alam na miyang buhay ka. Tapi sukiati mo ako Quran sa sati mana kitab na yan panutul sa Al-Bukhari gato ni sa hadith Bukhari na yan panutul na sito kumasaw anta Abu Bakar radhiyallahu anhu ayam yang Abu Sa'id penasu Umar ayam pagana Peter amia duti mana riwayat amia sa Bukhari dile ni rune kali ko mamatay sa mga hufaz na amia ko masuk Abu Umar si Abu Bakar natina ya Abu Bakar natina pilih nama pia natimu unsur Quran sa sati mana mushaf sama tu miatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya Peter Abu Bakar ko Umar natina ataf'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamatina penggal bukan na sudah manggil ko nabi dibagi testament to pamatina na penggal bukan na sudah manggil ko nabi ayat kedua miatu sa riwayat na af'alu shay'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upamatiin na penggelbak nakan sudah menggelbak Rasulullah. Api antum na cari uta dua hadis apa ya Bukhari. Uwi na aya dasian anda mana ika penggelbak kau penggelbak kau Rasulullah. Atau ni Peter Umar. Apa makaman nang gila sumrana na sudah semua sahabat. Aya Peter Umar. Hada wallahi khair. Gina natini mapia. Gina natini mata natini wallah gina ni mapia. Na dan yang direbuta wani so Abu Bakar na Uman na redium nianun na turun nianun satama natibu Abu Bakar salini wanagan wallah so puswakan. Na pia isabutan rakna wallah so mapipikir Umar. Na miyaga amiati musuh Quran amin gudakan sari mutamus hawira mapia Umar radhiyallahu anhu.
na pia kitimo o Abu Bakar sa Quran. Auto. Sama nuto na sulusukyatin mo ako Quran, na upangilan na denggel bakaw, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iti titan wa, dia ngayakatiro sa denggel bakaw Nabi na diri su haram, diri su bid'ah itu akan neraka. Ano di mapamimikiran? Oy. Karena wala mo na tingtan wa demanggel bakaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatanu binyo kami mo na lipat ako. Aya sumpatan dan mo na suparatiyaw. Muslim mo bin nama paparatiya wala so puso yan. Ami ko na miya kasi lagi na bendingan tanong alay daw miya daw. Alay daw miya kapingutan sa mana. Uwid na naino ka, miya kapingutan mo na api ang nagrasyo kat na miya law kat na naino ka, naguman di tanong di makatutuna. Oh. Na. Ayaman na mga ripunolo tala. Naupur na katiro wa alangwan agal ba kadengger ba ka Rasulullah. Na ibukanara ka. Kaya tumpuan nakasuwala sa anto na. Kaya tumpuan nakasuwala tala sa ukuman na di benar. O di na kaya tumpuan nakasuwala subhanahu wa ta'ala sa ukuman na kabukagan. Dito mapia. Ka isa sapar wallahu ta'ala suka pupugan ko bilang sa mga hukuman. Isa sapar wallahu subhanahu wa ta'ala suka pupugan ko bilang sa mga hukuman na di benar. Kasuka pegang ku baka wallahu ta'ala nak kesababan sa di kapag turumpia nakaturu daya utang. Nagi na masusuatan ng tabiata mga sapulo. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun. Dia tiga wallah diterwa o mga ginawa ni koki perupahan o mga dilayo agi na halalay agi na haramay akaangkuban yung subhanahu wa ta'ala sa dibnar kabukagan mata na tiwala susira na tuwa pupugan kuban nilang subhanahu sa kabukagan na daberan kapakatibudaya magam siya nabi ang kaya terma miyang bagu nabi ang kadagdagal manam yang bagu uwi na so terma miyang bagu na usinga pagilaya sigo bahasa Arabian na ayak betul sa miyang bagu sigo mga dictionary mga mu'jam mga kamus na ayak turun niya kana kullu malam miyakun fis sabiq so da sigo miyaw na ay mana miyang bagu man to kaya bahasa tanong alitista kaya bahasa untuk mga kauda ni man to na letista igira dia mutatra na brand new model na ayak turun taw na gina latest uwi na adna litira la bida atra kapag kataon yung bini igira si mo bahasa English katawan niya may mana bida sa English atay mataw balasan Allah ayak mutuan sa bida si mo bahasa English isa bahasa na innovation. Ensure ka, innova. Natitumi mo sa mga innovation niya, mga pia-pia-tra. O pamabos nga, miya ba sa Arab? Kaya miya ang belum na mga Arab na ayat disulat sa diya mo ito, innova, na bid'a. Sama ito na, kung nabusubon lang mo, nakatiro, bid'a na ipakan naraka. At hindi miya naraka sa mga innovation niya. Hindi miya naraka sa pagdaro. Kamang kasandagan na yun. Ayaw mana ini na subsub terma bid'a na kenabaan dipikini lapiat dia nak miarap mata. Dipindi sa dia kutuwa kipenggudalan sa makagalabok na umakaayon ko agama na pedun. Na udirun makaayon na dirun pedun. Kau saya tanong bulan di sana. Gitu ko ni pengetuan sa. Antum na miyang buru. Na ipuperusero ng mga ulama sigo basarag. Atigilan manay aya ko na paganay aminggal bok sa bid'a katawan niyo tay paganay aminggal bok sa bid'a uwi napturo kanu nabaw niyo sa lawan ng gano pakapasa daw niyo dan magusay kailangan napakadalin kanu daan aya paganay aminggal bok sa bid'a naswala subhanahu wa ta'ala atawa subhanallah no atiro subhanahu wa ta'ala ya musunya nagi ayat pitro wallahu ta'ala ko Qur'an yan namyan sa suratul Al-Baqarah kapag butian ni rumah omongan
badi'us samawati wal ard. Swallow tadi mimbubu ulangi tabusu, mangalangi tabusu lupa. Beratna salah wallah am yang ada manusia langit yang aku lupa. Anta kasih Koreanya, anta kabarkan sirah. Beratna anta ada. Dah. Nagi bisa bapak mian bagusu langit tabusu lamuan apa apa dengan nak kamu tu sedunia lamuan atau buyan. Nah perlu bida kapan? Yang berbuka mana? Kayak pakasan lah, nada. Nah ini buat yang kayak makan usina kan, yang bukan yang ke. Nah itu tadi siapa? Serasi Ibrahim, serasi Muhammad, serasi Ahmad, serasi Zaid. Lain itu. Oh, bukan namanya sebut suaranya brilliant ni. Nak betul mai pikir. Oh. Ayam mana mau dipenuh Allah nasulamun lamun akan Allah. Kullu masih wallah fahuwa hadith. Lawan akan ubah wallahu ta'ala. Lawan asana wallah. Nabi yang dulu. Emang nabi dah. Ya bisik-bisik sama itu. Nabi titik-titik lagi bisa yang kayak Quran namanya kau ngomong. Nah ini yang berumah Nabi yang tua bid'ah kami ada syartnya ayat kami adwiro. Gitu tiga Allah Taala kul ma kuntu bid'ah minar rusul. Teruang kayak Muhammad akna ubah kami yang begu nabaka bimbu ini nak nabaka begu umang subuh. Kenapa begu sih umang subuh? Dia kayak ayat kami yang bisa suratu Al-Ahqaf. Dia ubah juga taman sama ayat nak bersemuran wanda mata tahu. Nah, teruang kayak Muhammad kenapa kau begu makuntu? Kenapa kau tibu Nabi? Pembegu aku masuk. Itu ni mana kenapa kau pembegu aku masuk? Ayat pakak asal. Nah, ada nama Nabi sisa nak unang Rasulullah. Ipun ku ada menataman sakit pakau manian ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya benar. Nah inu ayam ya na bid'an timbang mama-mamaan agi rangkum sumanan yan besta ayam alwi na mama nama berimana di subuh sebut dan opna yamai bid'an nakati agi nama ulama timbang utu mama-mamaan agi rangkum suma pipikiron dan neksim tidun alawan nabi na pun walau ta'ala subuyan amang apagari siran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apu pagari siran pun nubuwa kia subuh kiran walau subuh ta'ala. Kenapa kami yang berbegu? Sina pun tak kami ada di benak kisubu suara sama Rasul mga Nabi o anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mian subida asa hadis na ayat timbangan ni na berbubay. Lagi ya lalayo na kedegetan. Kami yang membesar nak ya tuli-tulikan. Tiur dua tanto nagu tanto denang atau na boleh favorite topik. Si ulama na mahala, si ulama na ingat, si umang madrasah, si umang murang-murang ada apa. Nah ayat tapi kan maintain lalayon, albayran, tapi sa mga Facebook tan na bid'ah. Benar ya benar. Nah miyalu isu bid'ah sa hadith na bid'atun. Wala beri siya na di bawah bid'atin kaya ayam miyalu sa hadith Muslim. Kepangadulan niyo si hadith Muslim. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala. Di begitu? Nah, apa terusan yang kata minum reswati uman pitubuin nama minus na. Nah, ayam mana na subuh babain ating tanong ng bida siran sama na aguso mamaman. Ta ingira babain na malumakapso mana niya. Ay berarti yang serta mga mana wow. Na ingira miya tirwa kadali muda na mga bayi. Na di mo pa kaya dito. Kung sumagot pa kaya bisa bedaka. Adi ka mga permit, di ka mga udas. Ay pano baka magabayan na semua araw pumerang ato ay miya franco. Okay na so kalili muda mga dato. Nakka pa kayo sa mga bayi. Igira ayat to miya wag na ay ni pananawag na mga dato nakka pa kayo sa mga bayi. Okay na igira ang mga babae na exclusive para po mga bayi. Ina ni kailangan tan. Nakna ba o pa makamawangan sa Quran o kasi butir na ayat sa Quran ayat sa hadith. Nah itu isiakin ya Imam An-Nawawi rahimahullah nakagi po usain niya nabiyakan na hadith amyan sa Muslim aso Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari asakan yan isiya pa wallah sa kaya sa gutatan ko hadith Muslim lagi Imam Ibn Hajar
Asy-Syafi'i Al-Asy'ari askan yang mengisi papan wallah sakia sabutatan hadithu Al-Bukhari. Nah dia mana dua mengapa usai hadis. Nah kia ada yang nak kia bentugan nama ulama sa dunia taman iman tu. Nah ada dia ulama ko orian iran ada iran kan guna isu ilmu na juat. Pemrak sumia ulama adinian kata na gimana na dua. Opo makai le samia dia ini sirang hilala. Na bepino mi hadis. Kata dia mengalim. Ada pateri magu mangasih. Nah inu sayu Imam An-Nawawi yang mutua kullu bid'atin. Nah tigina-gina na ayat putusan na am maksus. Gina am maksus na tirmanan o mga ulama sa usul. Agira na ilmu sa usulul fiqh. Na ilmuwanan gintasananan o kurso ko agama ayabu wadirong di pag-study na anto na iyo kita kadalil. Naman na rin ba kagi miya kaswal umapal na tiga pure na mataw dumalin. Madang lagi apa dalil sudah dilihat arung para naberu para sa unta dinen diterwa pagkanta lay para tiyan kudu lagi nga kapugusan minti sa kullu bid'atin dalala ame buga piya tuli-tuligan na sa kanil mismo na pabibidat madang lagi bugyan na gamang ilmu Rasulullah wi na kaya sa riba lang na marano to basta surken na okay surkan na di ay na ni marano tabi ta mga sami de sungli susuk sa duno na belang tabi ta ayaw ko naman na ang maksus narangko na matatindu sumapipikiron lawan amyang dugu lawan amyang dugu kullu bid'atin dalalah na kadedeg ay pipikir toro kadedeg na matatindu sumapipikiron na kadedeg mana sulang-ulang wana miyang begu na aya api pikir na kadedeg na sadirun maka ayun ko agama sadirun maka ayun agama ano man na yan na kinawa usaya na miyang buiga na kanaba nan pingu-begu usaya Rasulullah mitiruro kanaba sa kan ato na itigo na bising ko isa hadith na aya miyan bising ko isa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yun na hadith ay Bukhari o Muslim musiran na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad saat natigo nabi isang babagunian sum agama sa dirumpad istaring nga roman dirumpad udi nga sabutan na pripitan hataman sa sabutan na so dirumpad na diterima ayat kalina so po isu miyang duwi ka so padul yes mungkin na terima kalina naman so padul na to na ikini yun upama ka Rasulullah na daw mga na matatagusan nagkapakay man na dinisunian na giyang oto hadith na ayaw kapakaukitian na sadyang babagunian so agama na diterima okay na inarupan na ito kisupat agyang tamalay sa minhu adirumpad agyan napipikir nun barat yan giyang ayaig ito na yung aran na yan minira ito na yung aran na yan cellphone upama kagina ako agi na igpanay berarti yan ako niyo dirumpad napanan ig managi ig sana siya babagunian so agama ibarat napakasalan ng dua inuman ako sa ikatalo nakagiig padun okay na ugiro ako bubungan na nagir dirumpad diterima ya sabut yan bisik man sa agama lagi dito mga ripanolo subunatan ayang mana namanya pemana mabulu tua maana sasu pipikir na matutin tingin Imam An-Nawawi am makhsus agiging utop na kul na ayam ya tundugin na bububay alani man kami na bid'atin na sa Quran na bid'an bid'a suisa na adna taun marbuta ul hadis agi nga sa Quran ada na sumya kapangadirkan na katawan niya na basta adna taun marbuta ko katir wa ngaran sa taga katir wa ngaran na bububay na timbangan niya auto ayam mana mau dipenolong subhanahu wa ta'ala na pada pengawasi sa diyo untuk hadis atintan wa kanaw berlanguan rangkom na diwisug na pantaka mana niyan arabur ilang na pipikir nun nagyang utamiya doon sa haditha padu ayam mana niyan na makakatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ainin zaniyah sigo partok dabadi yang lawas manusia
Na aya timbangan yang bahasa Arab na basta adua na timbang bebebay. Na sumata na api Isa amaloy na timbang yan na bebebay. Lati ang mga ulama. Na aya piturong Nabi na langwa na mata na pasisina. Na pengibenar kan orang. Berarti ini walang na mata na pasisina. Hindi kita tempuan ka sa mga Nabi. Kaya tempuan ka sa mga buta. Kaya tempuan ka sa mga aulia. Sa mga sahabat. Sa pasisina sa mga matera. Ayah pikir runa saat ipenang gila. Sadinya itulung sumatania, sadinya ipenang gila sukai lenian. Nagara dosa sumatania. Tadi bumakasapul. Na eksiptin roh sabi mo talang na mata na beradusa. Sumata ang mga nabi, sumata ang mga salihin, mga aulia, sumata ang mga sahabat, miyaswat kiran swalla, nagusumata ang mga buta. Itu ni miya so buta di pelanu na tiba ni miya kasina dunia nak ya na kasalan niya na na benar miya sila na biya andu sa apa di pelaile auto sama no to mangori penolok tala na gib sagi kay ago mana hadith amir bena no Tirmidzi mo na miya atur sa miya bugri na giya mo to anto na o saya tanu sagi mo tapitiro tanu kagi binan mangori penolok subhanahu wa taala yiti tigtan wa kena bakagi ada ngel bakau nabi na kuku mentan ngel sa diri suwa iko neraka sigu basa mga ulama na ayat tigran na pematuan sa miyang bagu sigu man basa maranaw niya no para mga ngel kalitan ulo maka ayat pematuan sa miyang bagu at kapin bagu na sa miyang bagu di maka ayon ko Quran di maka ayon ko hadis di maka ayon ko atau na ijma qiyas mga ulama so mga taks wa gamatan qawaid ga ana mga bitigan wa gama mga taksir ay ati belian sa miya so pakian so gama lagi ti plutunja biday pa ana ugi na to presur kami ga so miya bugo na padul lagi yang kaya sunta di manto benar na suka pamagana na padanan si mga bibiyan gelbo benar na suka pamagana padu mga sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, dah berlagi ni, gin sudah tiga timu mga sahabat. Benar ya, nak berlagi jadi ni. Nah, nak berlagi jadi, nak mahu berbeda yang boleh. Lagi du seminar tak? Bermamu seminar sunnah biga, gina mana seminar na bida tanan, murtaka bida penanan. Ada benar yang gi rumah sahabat, rumah puasa na murtaka sira manggawi, bina man anak terduduk nak. Uli na uman puasa na kunci saja Quran. Nak ya ni ata ban suatu bakar dan yang turun. Ano yan gilid ito? Da. Kaya yang berguna nama gelbok. Nah kaya sabab pia yang berguna. Pati ko gema. Terima na miya ko amapia. Lagi deh. Paman nanti kerpak. O mga mausat sa masjid na kasidega. Kaya niat na miya opat na di kerpak. Wah. Paman lagi tu makikimpang aja motor. Pugusel. Emang miya sopat na tadi pergi tira. Oh. Nanay wadingan of kebergi kaya ka sa mga ulama al yaqinu la yazulu bi syak. Igira ko namin berampang sutaw na supang asal na di mapukado ka berampang. Ay pag-asal tan mga Muslim sa Pilipinas ay madhab tan na Syafi'i. Na upo ka berampang iko pinto na kapit na dulo ko kita mga ulama tan wa Syafi'iyya. Lagi mga ulama tan si waqid. Na upo ka berampang iko para tiang dudu ka wanto na pag-asal para tiang ya masala yang duga. Ika diiwan. Lagi di berato di semboyan. Allahu Akbar. Ika pira mga din irakat. Ika patay may katelo. Di ba bisa gudana? Ika patay may katelo. Ika duwe ni may katelo. Lagi dina. Na aya ko na kukumanian na sika ko pakaasal sa jama itu. Sika ko pakaasal. O pamakapat telo abitira ko takka na tiga siya ko telo. O pun masalah telo namanya ato mga kami pagkatapos to kasapat. O puluh pata. Kami akan subur apa ni? Nani no wabula sa marupan malu subulatan. O ini amar kan nami kati ino madi telo ya upata na tago bis na tiga pata. Dah amat taruto. Di ba? Tama taruto. Dan no kiti. Yang ribet agad maka taruto. Nah. Ayaw mana mau di penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa katan na upunta no kabarang pangi. Kung kabarang pangi so pusutan. Kasi tanong pagduduk ko pakasantan. Gimana kaya emang nakapagiging masagi ngaran ng namanya kan lebih mana yung pasal ini. Mendutin ko pakasal mga los tan ko kapagiging meran ko sabut. Ay ini sabut mga ulamatan mo mga los. Mga ulamatan mo nga. O ulamatan mo bisa.
aping gigi na wa yaniran people pagere yaniran pisis la yaniran ya magugupa nila kami usulan na makatatarus tanong pinipia lagi ayaman namang ulit panolo subhanahu wa ta'ala nadita no kebo ko miyaribat sa mga lokstan ati apa mga ati ribat sila nadiga kiribat ya ako ang mapia ano nga siya ano nga miya suwa kay manto jadi ngedirman sumyang duro ang mga loksa na sa mga loksira na suma Allahu Akbar mga ulit panolo subhanahu wa ta'ala ayaman ini na betiktan o balang na denggal bakaw nabi na diterima o agama tanu agama Islam di Islam pagi le lagi mo tagal ba o ino makaayon ko agama takadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira na ayadan yan kanggal baka ko gal baka naan na sababian nasusabab na madakan ugi na manoy tanong sa mga lumapiratiman at amani matudatan o lubi yung taparatiya igira na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayadan yan kanggal baka sabihan ko tagal baka na ububun aya kapikiran na palibot ra na di nga kagagod. Di nga kagagod. Ato na ibayang-bayangan yan na ibarat. Na sukasumbayang sa tarawih. Na ayamiyan sa Bukhari na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na telupat aki apa kasumbayang yan na miya ko lagi ko takapilin niya na tunduk ng mga sahabat niya. Pag na tindugiran na misumbayang sila na padiran sa Rasulullah. Tarawih. Namanya binti rauto, namanya pitap man nasiyo nabi nakiyaw man ang sila siya kadakal, namanya pitap man sama sa minirang pa isang kapat kadal ni Yusuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko oriyan ito naman isa na naman na yun miya kadakal sila kiyaw man naman ang sila siya kadakal nakagi yung ayaw manan niya nama ko mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam makna hadithu punarap sedal adita no magagayibatan o lakon gagasat iman nakagi ako diktujuras ka no pirewas mo na kagi ako makamas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last di satu nah. Nabi sembo yang sila sa sum. Nasi busa gina-gina niya na utama ka gid mga sahabat niya, mga makmum niya. Nakagi ako makasalam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinigilan niya sila. Dili sa utama mga sahabat niya na kana ubo ko di katawi so magdam niya. Mana kataw niya na, kataw niya na miya kana yo sila. Walakinni khashitu an tufrad alaikum. Ugay na ipkel ka na tigu nabi. Ibubud na yakitang kapaniron na palibot terkan. Palibot terkan bikra. Gagal. Balapur na niya naman na pag na ibubud penuh sumas gitu. Na kibulog na pila. Na makapasad so. Uli na mapasad so kasi duduk puasa na miya na so bisita na kung miya si mabusop yung tao ko. Mas kita piya bisita niya. Lagi dutwa. Lagi ayaman namang uri penuh Allah. Lagi aku tatiu nabi ya. Ini kalau kamu nanti nabi, benar-benar ya paling terkan. Ini paling tamat tertentu 5 waktu paling Jadi apa kaya kau mana? Boy, apa kaya kau mana? Nah padamnya nulis hadis. Oh, nah tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan Allah memakanaikan qad farada alaikumul hajj fahajju. Ini paling sebenarnya Rasulullah ini paling terkan supaya benih haji, nah benih haji kan. Ini paling terlalu suka benih haji kan. Tiga Aisyah mga sahabat miyan gino tunatina ya Rasulullah fi kulli amin. Ya Rasulullah nabu man ragun. Nabi betul sunabi. Lain mana tadi ni betul hikmah. Anna mabipik apa na limu tu walau subhanahu wa ta'ala. Wah. Kainui ay mana niyan na agama al-halal bayyin wal haram bayyin. Ikan mo miya hadithna ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halal. Sapiya halal wala Quran yan halal itu wa ma harrama fa huwa haram na sapiya haram yan na itu na haram wa ma sakata anhu fa huwa afu na sadan yan labu ya bitira dengan pangisuli na limu yan itu faqbalu min Allah afiyatahu na terima ngasuli mo ka wala tanda ya lo gan yan pakaligtan lagi no ngalam ni na bida ipituro ka piakan budang ka wala subhanahu wa ta'ala na terima angkaso law do parwa ini biner na orian yan nabi tiya Rasulullah yang mutwa atur Nabi sallallahu alaihi wasallam akad biat yang Nabi mutawatir wallah ada tanda komputer dua lain besar yang berlipat wa ma kana rabbuka nasiya amana na da komputer bukan dan lain besar yang berlipat lagi yang tak ini bagakan ro sama tagal bakna utumnya kau kica kalipat nah gitu bang utang mama atina ya Rasulullah na umuman ragun nah ikat teruni Nabi sudah tiba Rasulullah utir wa uai na dini ku bebe na qultu na'am na wajibat na kumur ya paliwat
ini yukugaga ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu aku nang gede-gede upama kaya ka punya jina uman raguna. Na langun tanwa. Ana ko aya pikir lu nasa busa pagaga. Gegaga tanu di tanu gegaga. Masih nak nama mango. Masih nak nama nulis. Tiki baga aku. Nama apa sebenarnya langun tanu rumah asung na degedan tanu. Nama salam pernah langun tanu rumah tagu lang mga muslim ya matay tanu sama Aisyah. Ani tanu gemi sang tadar pa. At igiran at nafsu de haj. Beran pia makan angan ada po na pia makan betul semua building atau ni semua ngasung ro andelo. Lagu ni nak nama nu begini ni buntal ya. Aman lagu na pengalan. Agi pengalan sub sumro. Ai pan dapat tahu gibunda yang makan rana yang mawi terus na ditaru mamin. Iman kau cuma apa dah country. Iman kau cuma makan nasionalitas yang cuma apa dah tribu. Ai mana mang uri penuan subhanahu taala. Na api apa begentan wala sakakaya na mau matan ro na kibunda sa tanu wanita nu kemin. Kita nu kemin. Jika mau dinyo 13 nak kemin. Ada yang tahu. Ikan dua sebab na igira na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya kini baga kanian sa giya mutu atun ini na gelbak nang taka besatan bagi. Aya dikelipat na Allah. Na mga nabi na mga manusia na kelipat sira. Lagi tenok kelipat sira. Kaya budi kelipat na Allah Taala. Na aya sebab pakini baga na Rasulullah lagi lipat. Atun ni perhatian. Lagi bagi yang kami panutul sa hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Kami Aisyah nasu Abdullah ibn Abbas, Ibn Abbas Abu Khalid bin Walid. Kami misi tasiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, siran dia masih ko emana wala yo Maimunah dia ukribat. Wah. Emana bang di penwalo sunata. Na kagi umma asul sira saja mutawalain. Oh, panarap sintan. Na maawin sira sa parangan. Ibkerang lagi naras na alas dis. Oh, barasangan wala. May tumoy. Ugina siya tanong buto bali na ugina. Kupaya tama ng tanong siya. Nah, ayamana na maawin sila sa parangan. Adi isa lang upne. Ay bicara tanong naso kalipat to. Kalipat. Ayamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyan ko to ayamana niyan na kaya pa asimba yang iran. Nakaya ko makasilam sila na tigo mga sahabat ya Rasulullah na bemiyanin su waktu. Oy, bemiyanin na tigran su waktu matigran ya Rasulullah. Oy, agi dia mutatigran ya Nabi, ya Rasulullah na ayat ya sumbi yang tahu gimana ya. Dia na hadis tapi itu Bukhari dan Muslim. Na agi ko makasumbi yang sirat. Na tigo mga sahabat Rasulullah, ya Rasulullah bemiyanin su waktu, tigo Nabi yang lain itu. Tigran ya Rasulullah ya sumbi yang tahu gimana. Ay mana adna, lama semua saya itu, udah kiamanan keributan lagi untuk waktu. Ayamnya semua yang mau urip nolok jalan na. Tominin di surah-surah yang nampir ya subuh belas kirian na. Ayamana na sujudu asyab. Woi, nampir ya subuh belas kirian. Na sumiyujud sekalian sa sujudu asyab. Itu sujuda para ko kalipat. Iramnya lipat sutau. Na sujud sekalian sa para ko kalipat ya. Na ayam budi kalipat na suwal. Gitu ibu ya budi kalipat ya. Woi. Ayat itu kira Rasulullah Quran ke apa sujudiran na tingnan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau hadatha fi salat innahu lau hadatha fi salati syai' amba'tukum bihi. Mata na wadam yang bebuku usang bayang na penutul na kanudin. Walakin innama ana basyarun inontana sakna tiu Nabi ugida tingna mata na sakna mata ga manusia ansa kama tansaun apkelipat sadagi dukap kelipati. Faida nasid na ila tiu Nabi yami pataku tadhkiruni napaka tanudakuni. Patan doni. Na ayam punya suatan urwan dawan. Na iram yang dipatan ko siapa yang tan nantan upah sujud sahu. Ana hikmah. Di bagian yang ribatan na sujud tu nama usah sahu. Nabi udahlah jangan yang lipat Rasulullah na miad nang takut uman. Miad nang tua imbulung sa yang tak kalipat ko siapa ya. Pada yang panutul sa Bukhari dan Muslim pagi na miad litan. Lagi untuk kia pamisita Ibn Abbas Abu Khalid Rasulullah Khalid bin Walid. Nah, ia bawa basiran nama awin sila sa parangan na dinamitinya Rasulullah pernah bangun dikit. Nah ini puro Nabi Sulaiman yang ditiniya sa dirungkut. Tigo mga sahabat yang lagi dua Ibn Abbas Abu Khalid dapat dia. Aharamun hada ya Rasulullah. Bini haram atiyan ya Rasulullah. Dina kena. Ugina tigin ada kan maton ko pagtawag ni basiran peker. Dakan maton ko pagtawag ni basiran peker. Aya mana? Nah Rasulullah nadine yang kada layaman ni bau pekerja. Ginawa bau pekerja yang tak ini
Anto ba na taling umera na parangan. Di niya papakai sa Ginoo. Na kana ba kay di niya papakai sa Ginoo na berarti na haram. Kaya ito na isupat ito na kinuha ang miyati Khalid bin Walid ang yung taparangan na kaya nami na pagbilay kami Rasulullah na ada siransag da no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayamanan ini mau ripno Allah Taala. Nah kenapa subakagi ya sugal bak. Orangnya supangan nang kam na tiga ukin na tiga haramana. Ay berarti ya bau. Ante ikhlas minta aja di sini telapi ini tindak. Anda di sini telapi ini tindak. Aduh dah sanggup. Nah kenapa ayamanan yan na dilo ako haram ati di niya dari makan sana. Ati kan haram lagi na di usah ger. Di ba? Ay berarti ya. Aku nak pakai dilo na sudah sakar ni suka dia. Begitu haram lagi akarnya na di urug. Uli na uro anto ni ba na sumanga pada sedao baka ako na ni baka tara siya ni mga pada burang-burang na mga penumbali na mga pangayam na sumanga sedao. Ay mana mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala na kena baka jadi ka kiro syai ama papakai na bertiga haramanan. Lagi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat ini kini baka niya sa parangan na kena baka ya haram bagi dirun mapaparo dan yang pakai yasa ginawa niya. Sino siya ginawa niya? Adirun ke supang tahu niya pamilya niya. Wah, oke, nah kenapa dia ini sapar? Nah dia kenapa dia ini sapar? Nah pensan yang tua, maaf ini biwala aku tidak maaf pakai. Wah, nah ada benda membuat itu nama kerja parangan, ada kerja saparangan. Nah kenapa ayam mana? Kita mau kerja parangan, apa sana dia pun pengaruh sumber. Wih, nasi ini aku nama masih kena kerja pengaruh sumber. Kau tu, kenapa ayam mana? Kita mau sudah ada tiga haram lagi yang anak kips denior. Jadi kau nak tahu siapa sang sudah atau makan. Tidak dia haraman. Ayamnya juga kena bunuh pun anak sakajir dia pun kawan. Oh, antum ini na biar tantu antara aku ngamak kena tak busik rumah apa pasang menikah sedek. Nah, mau di penuh lautan. Lagi kita dua. Pergi tiba-tiba tantan ibatan semua amal tan wa mga pipi. Sama nan niya sabutan wa kana besubulang wan yang berguna panaya. Betul na? Ibu anak ayat katim berian na sumaka ayun ko mana insyaallah na terimaan na sumima ka ayun ko mana diterima. Menurut kan usah yang mutausiyan dan mapaganay. Asulang lawat asyai assalamu wallah. Ay mana kenapa swallow taala na pala yang berguna ayat buwa andar na swallow subhanahu taala. Sana bitisita ko. Kay swallah na pag sa kakilumpiwan yan kakilumpiwan ang puso ka na amay ka ayah ibu nga walau tu adalah sifat na sudah ada itu na sifat. Atau na ibarat ya. Aku tak apa sahuran mamian urat cuma ulama sa kitab ayah pakasan yang benar demi surat cuma kitab masa Rasulullah. Alangun man tu itu ini namanya berdua besar tahu. Gitu anu mana na semua ulama bila sila sa siapa agama. Ada ayah kita siapa ni agama namanya urat sa kitab. Ada ayah yang pikiran na ipujihdian. Ada yang pikiran na iputligian. Ang yung nga tabligaw biya nga jihad na niya nga rin setan usaranaw na o pa makapagili nga so ngaran niya na daruman yan ang mga pangim na ro ba iminilip ko mga sahabat ba iminilip ko mga sahabat ayaw ko nababarma yan buhay ka na yun nga nitindig sabar mo binasa niya nga yung maranirtan mga manutur yan nga siya nisun at tiga kayo yung mga pagritan ng mga mujidi na babalikan wagi ka bida tayo. Benar, di mana tinggal sama mama naik sama guys kaya sama tuan, alum. Ayah mana ni anda kenapa kali ada imai ni paguda ini ni psiku masa mga sahabat, nagi dulu sucihan. Nah so kiri tanurun, napa na namaran tanur, ima pakaran itanur kian jidu mga sahabat. Nah masugat, namanya kau kecap, yang mana tiari ma walau tala jihad, kau di masugat nari tanur walau tala. Itu maksudnya. Lagi mabuat terbeli, suka terbeli. Nah kenapa yang mana niat na tiga bida tagih na kenapa lagi dan nasuki terbeli mga sahabat miya buika siapa ki ko agama ati pa man ngapi marata surga na surga na ngapi bayan na bumi grado ko mga sahabat na ko mana na bida at di ba na lagi dito ay mana mau dipenwala na kanya miya berbuat mapi siap ko agama itu jika pula begitu agama utak ipagwit nun siya adna nisa betridis di TV pikirkan adna nisa bepurtidis adna pormas adna saragun ini tuh na andi mga pamagbiyata lagi duka gradu ino ka rin graduate at graduate so bakar so marso anak ima belo ya kamu ya tamiyang buwi ka iya nga po nagteksa na kasi papakay na sa Ginoo
Mana mau di penolong Allah. Nah gitu ba. Pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala saka kesutiatan urun. Nasranian Allah subhanahu wa ta'ala nasranian so makasih sifat sa wujud. Ay mana wujud. Nah maka mumuyan sa kanya. Allah subhanahu wa ta'ala ada ba niya? Kailangan. Maka mumuyan sa Allah subhanahu wa ta'ala ada ba niya? Kailangan. Kaso lang mo natin tanwa siya na miyang bubu. Ay mana dapat adna walau ta'ala. Nas walau ta'ala na maka mumuyan. Ini sila nang kailangan. Karena bamiya kakisang kapan suwalla samay tubo kakinang lana siya. Kaya pa ka, ito na di ba na kapang adunian, nagusto ka pa ka mumuyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, sa sifat wallahu subhanahu wa ta'ala, kailangan nakatukawan tayo lagi ito al-qidam. Sa kaniyan, ito na, miyaw-naw na ado ko niya po na. Sa kaniyan, pag-inayado po na niya. Ino ayam yan sa Quran na huwal awwalu wal akhir. Sa kaniyan, pag-inayado ba niya? Ito na, doon niya po na. Agi sa tanong na mga punan tan mga kaadniyan. Ay pa sa tanong na doon inaddan na suki adnal kharo. Na naging tugi punan na. Api pa tero na idu dengan mga tusrag na dengan na taw. Nagigi mo tadi nga dito na napunan niya. Nagopi pa niya pino nga andeng na adna mas andeng ra ada duga tusrag ada ni mga tusrag. Nagi mo to tama sa teman sumasa na napunan niya. Uwi na suwalla na sifat yan sukidan. Dapunan niya. Sifat yang soal baka ada kapusannya. Sekalian yang murid-murid huwal akhir. Lagi perhatian dia ibangin benar tanu apakah sama pangendudan tanu. Basta apa itu naik kasawa-sawa ng perhatian. Duduk ako Quran ka. Huwal awal wal akhir. Sekalian yang pagunay ada benian kunan. Sekalian yang kapusan ada benian Korean. Ayun. Sifat itu wallahu subhanahu wa ta'ala. Agi yang sifat yan na mukhalafatun lil hawadith. Ay mana mukhalafatun lil hawadith na sopa ka ulang mo na miyambun laysa ka mithlihi shay. Ba po nga lang na may tuwa siya kung mga kaadiniyan. Ilan yung tatawan wala na kaya bitero yan na kanawa lagi do palaw, kanawa lagi do mga building, kanawa lagi do mga walay, kanawa lagi do mga pupura kayo, kanawa lagi do ragat, kanawa lagi do langit. Kanawa ya bitero yan na lagi do tuwa, ay bitero na shay. Kami arang ko niyan tulang. Lang naman ito miya pagkabi mo ito lang makadnon. Nasuwala na kanaw ba lagi dumalaikat. Nakanaw ba lagi dumang manusia. Nakanaw ba lagi dujin. Nakanaw ba languan akadnon laso katawan ako ng sudiyong katawan. Ako mga tomindu. Nakanaw ba lagi dupalaw. Natiga benda lagi duragat. Natiga pa mga tomindu. Nakanaw ba lagi dumalaikat. Natiga benda lagi dumanusia. Tabi yung mga sapul. Tabi mga sapul. Hindi ka pa kayo iba sa manusia. Hindi ka pa kayo iba sa Allah. Napakabuda kasi nutaw sa lagi dulu. Kapag ang bubulaw sa manusia. Dito ka pa kay wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah gitu, pag sa sifat yan, ilan yung manalisyo mga pagalitan mo mga tablig. Huwag na isa, kaya gubaya yang sa kaya katiblig. Na igira adin ba yan? Ha? Nakinili nga ayaw ba yan yan na utay suwa bulu para tiya. Suwa bulu para tiya. At ino nga di pagalin na utay ba yan na suwa pagagagawa wala, sumanin siya na. Suwa lagi meriski. Eno nga di pagalin na, untuk juga sa mga aboy, na tiga suwalan, na nadumbol amat hanian, at nangirong yan, at tangilan yan, udah na tumapiring lang. Ito na ikaw bisa naguna. Di ba? Ito na ikaw wala teknik. Ano ito? Ay pag-umarga palat eh? Da. Ayaw pumang siya na suka, pagkagaga, walang sumunatan. Ang iti, pag-umarga, palat yan. Bukan. Ama na mga ripun Allah Ta'ala, na pansaya man na sifat wala na al-qiyamu bin nafs. Dah kailangan walau dal. Entah bahasa orang lagi meyakinkan lagi. Nah, persa sifat Allah na untuk al-wahdaniyah. Isa-isa sa kaniyan ko sifatiyan, isa-isa ko galbukiyan, isa-isa ko datiyan. Dah ba niyan? Ato na. Saginda ato nga inampada kuya manan yan na. Kada to yan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia nani ini turun wallahu ta'ala ku Rasulullah gua dia pergi dong sama Yahudi. Ya Rasulullah ngarupa na kami musuh Tuhan ka. Ayo man isakiran na dimbal sa barahedan niya. Na simbol niya. Na man isa na adna aya pipikir niya nagi na aya sangan niya nakaurang, nagi na sangan niya nakaprenis kisa panganutan, nagi na yaris niya nagi man
Kapamulo. Beauty pipikir ng mga musyrik. Nakagaya ko umanis, na berahilan yan. Namiyan gina na Rasulullah, na agaman yan, nagituso agad mataro. Natigila na ya Rasulullah na ino. Ya Muhammad, na ino kami ang huli perupaan. So, kadna na ka. Kaya pipikir niya, ano, nabawang sa berahilan yan. Na ini turun walau ta'ala na tignan, Qul, huwallahu ahad. Pero kaya Muhammad aswallah na isa-isa. At ipamakad na ka dunia. Sa lagi dumirum di ka tiro sa pagod, tabita makasapul. Asukon sa Allah ta'ala na kailangan niyan sudar pa. At isa man ito na miyaduti man na Allah ta'ala na kaso darpa. Nagyong tadarpa, napunan yan ulit. Nakista rin sa pamikiran ka. Naupo ang ginawa, napunan yan. Lagi sila naguswan na sa adat to. Yan pa na ka. Naugiraw ka, at napunan yan. Naya, bulo yan ang pamikiran ka na anda suwala kung dapat ng tadarpa. Ay, kasi bagin na makamu mo yan, may pasay. Makamu mo yan, dapat ng tadarpa. At hindi gagawin yan, tukong yun, nanayan yan, hindi ka gagawin, yung rin namin kapangat. Dah kailangan yan, kaya mo bignafs. Dah kailangan malusunod. Ay, man, ano ulit panulog ka? Na pagdating tanong sa sifat, kailangan nakatukuhan tanong, magandang buya, di mo mati. Insyaallah na pitong buya lang po pag-usitan. Adi ka sa pulang upat. Pito, insyaallah sa maresidan. Nah, pada sa sifat, kailangan nakatukuhan tanong. Nagyan mo tuwa ka, berberi wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyan na sifat yan so al-haya, kawiyaguyan. Sa kaniyan na hay. Ay man na hay na kawiyaguyan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekali yang saya buat, ada sirup pernah turun. Oh, kamu tunggu tangan yang lawan. Kenapa betul suara subhanahu wa ta'ala? Kenapa betul? Kenapa lagi du manusia abtura tu nagu turun. Oke, na suara ta'ala na uyag. Adun yang kailangan so niyawa. So manusia na ayah kau uyag tan na kailangan tanong so niyawa. Na suara na dunia kailangan so niyawa. Alam mo na kiaman sa wala niya wana putay na kung ginawa kullu nafsin dha'iqatul maut na tigad na niya wala tigputay sa wala niya muli ka sa problema. Dio. Lagi dito ay mana niyan na dito ang tatigtan makabubo ni wala tala uyag na uyag alaysa kamithlihi shay. Tanaw ba lagi do mga kaadniyan agiyagin kailangan so niya wa. Pun tadi uyag rumah bisu man utak karambat to hindi pro tanang utak apa agak wala tala. Na pada sa sifat Allah subhanahu wa ta'ala na ito al-ilm. Na so ilmu Allah ta'ala na kenapa lagi dua ilmu tanwa pisusugatan wa so ilmu Allah ta'ala na sifat yan ito, pag-asal yan ito. Ayaw mo din binir tanong kung alin na may ito, may sukatan mo ilmu, namiya kayo ito. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalil. Namiya ka na dito, bibagi-bagi, nagito so qalil. Ito may ito. Bibagi-bagi tanong. Dari mana tu? Naswallah na sifat yan so ilmu na sa kanya na matao. Kaipian so uripnian, kaipian so masurnian, mapayagian, so kaipusian, so kapapantagan yan. Agugyan mo tuwa? Tuwa tali mo magandang yan. Naon ito katawan na Rasulullah tali. So kititik upo so manusia, katawan mo tuwa Allah. Lagi na katawan na hadap, pinugiwa ko mga bayan, dun so manok kilin so wakto kita ko. Na apa sa sifat Allah subhanahu wa ta'ala na al-qudra. Suka pagagawa. Dia ngaya pagalitan na di betul sa mga ummahat o sifat. Riuran tanong sa mga sifat tadi siya keloy. Para malam muda umaga nakipupulang doon. Kasuka pagagawa wala na perlu yang utas wallahu ta'ala na razak sekalian yang diberi rezeki. Di ba? Abad na pagagawa di pagagawa miskin. Lagi tu lain mau dia penolakan. Sifat yang su qudra, naskanian na qadir. Sifat yang su kapagaga, naskanian na makagaga. Satu na duti mana tu? Bebe dua ngaya pululing orang mana. Sifat yang su kapagaga, naskanian na makagaga. Naskanian ni miya kagaga tan umadun. Naskanian ni miya dun tan mo naskanian ni miya dun ko atau nini na surga alungan na mau regi ga dunia alungan na kapango. Naskanian ni miya dun lamun. Naskanian ni atau nini nabi aku agak nasifat penuh Allah al-irada takabaya nasuala na murid ayat dua kabaya nasa kabaya yan sa kabaya yan apa surga na apa surga nasa kabaya na apa neraka yan apa neraka o bagi nga tabi ta mga sapuno na katayo niya na apa surga nasa ini pedayan o di na basta di rabaswat na di naraka ka dinagi piyagis na di musana naraka ka
Ayat nak kata orang kira tahu nak beri yang kakak peti surga. Ayat mana kira kau surga Rasulullah. Nah ayat apa? Maka apa watai apa surga Rasulullah. Kadang nak kerbat kau kada tu wallah biar tu kita dunia nak dulu rasa amil yang surga. Nak biar betul kada tu Allah. Nah itu nak beli tu nak berapa kada untuk surga? Salah usul kada salah usul dia. Dunia Allah lawan nama surga para happy ya tiga besar. Oh, ada pati. Iya mutaya buka tahun rah tua suku rasa. Maka tua tua kan lagi bisa kayak di pemagatan yang bisa apa saya apa hajud, bisa apa saya apa narawi, tu ini bu, apa muasa, mga palibot at sunnah, murah-murah mga sadaka. Maka tua kan, maka umakan usah tua kan mau rin air bisa mau una. Kamu tua ka? Ay mana kim dulu bisa utak mga surga. Dia kata nama ada kalau dia syariat orang salah walau tu ada kami akan dengan capur tidis, dia akan dengan capur mas. Orang yang nak tiga syariat nak gimana? Allahu Akbar. Nah saya punya tangan jam tak apa Katolik, nak dengan Katolik kan? Ino, mak bisa. Ama nama orang penolok dah. Nah sifat penawar langsung as-sama, naskania nasami. Sifat Allah suka apa kan? Oh, sifat Allah suka apa kan? Naskania nak bukan, bukan suka apa kan? Dia nak nak yang kailang suruh tangila. Serta nak ayah apa kan? Kita nak tangila tanu. Bukan Rasulullah lagi yang kailangan suruh tangila. Oh. Kami yang silpun nak buat di mana ya? Benar tangilannya. Di mana? Ori na tiga piadna lagi na tangilannya na tiga warna. Bida-bida so tangilan mga kaadmo Allah subhanahu wa ta'ala. Na dikepakai iba subhanahu wa ta'ala na ilang indikasi ko kaadniya. Aso tangila nakasangka pa na iturumakin di bukuri penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasoala na dinya kailangan so anggota, dinya kailangan so lawas. Ay kung tani na Peter ya bukan. Oh, sifatnya suka apa kan bisa kan yang pekan di rumah kita mana? Dia tu menduga tu naik pekan lagi. Importanti Peter yang rasa Quran Allah huwa sami'ul basir. Nah, pada sifat Allah Taala nasu al basir sekalian na al basar apa kailai, nah sekalian na basir apa kailai. Nah, semua suka kailai ni nantinya kailangan su mata. Ini kailangan su mata. Aso manusia na kailangan ni su mata. Soalnya Allah Taala ini kailangan su anggota. Ini yang kailangan so anggota. Kenapa lagi duta kita mengasapun na dinu dia pemana saat mo Nabi sallallahu taala. Di riba tu mana? Dia kan na mga sifat khabariya ibu turun. Na basta gina ni maalowina adna mala usayan mga mutasyabihatan. Na pagad bugtan ko mga usayan no pure mga ulama gitu sa mga sahabat. Nagusuay man mga imam, mga mujtahid, nagusu mga pananafsir, nagusu mga pangusay sa hadis. Atau ini pemanairanon, ini tafsiriranon, ya kan dua bahasa atau ini takwiliranon. Akhirnya dia tafsir rasul takwil. Nah, takwil lah sisi dengan Al-Quran. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Kemudian bahasa Al-Quran aku liru takwil. Ayat mana mau dipenuh Allah. Nah, ini dah lagi yang paras. Noone apa gitu ya ayat matuna ayat beberapa ya kali ya. Udah anak konferensi misalnya itu lagu semua ulama naya histori min naya kiblat. Bukan dia tahu sini, apa kan saya bilang orang. Ini amian yang dia kan na wajh. Si Quran. Nah, kenapa ayat dari kapan nian na buntan? Kenapa tak? Oke, nah ini dah si amian numpang ke manusia dari Rasulullah. Kenapa kayak pemanan asal buntan? Berarti ya. Diqul Allah qad nara taqalluba wajhika fis samai falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Gitu nari Maulana. Qad nara taqalluba wajhika. Saudara tiga Allah kini ni suka kegiring-giring o paras ka. Ano man lang gusto na bisa langit. Oh, paras ka tiga Allah tan. Ayat na kabaya yan na makasama sa Kaaba. Itu suka beras tao mga musyrik, mga Yahudi. At tira na mamantinad salah kabaya gud mga dinyan agama so agama merang no. Ore ni na sini bisa sa ursa ta kiblat to mga Yahudi ko. Pero ni ang sura-sura. Rastaan nila. Nah ini turun lagi yang butuh ayat. Oke, nak kenal berlawan na ayat amian yang suwajh, na dipikir na bunta. Ngayon to. Sibu sa unta surah Al-Baqarah, amian yang nabi na ayat, na matrasa ka na ayat turun niya kana tigina. Ito na. Ayat turun ka wala utala na tigin man ayat. Fa aina ma tuwallu fa thamma. Tulis sumatin na mali. Wajh. Api anda kasamura tigwallah, na kasamuran kasu wajhullah. Apa mga ayat mana na paras. Ya pianda kadingin na nuju para swalla. Api anda kasang na nuju biya swalla. Sino niya sisi galap mana. Uwi na aya pipikir ro bagi istorya ro na kiblat.
na api yang dekat sangur na gitu so kiblat wallahu ta'ala. Ilani man sa tafsir, ilani man sa api si sarmanda ay ni pamanan ni sa uta fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah na uta wajh natin ay kiblat. Kiblat. Ini lah rasu wajh na ayamanan niyan. Kapangunutan lagi deh, gigi ya siwatan mam yang ngunutan tanu sa misi dekatan. Antum ibarat ya, tikman wallahu ta'ala sa suratul insan itu mengalir. Untuk innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ayat buti wallahu ta'ala akan pupu magana amirkan. Mana ibarat ya lagi deh, pemakai terus dasarkan. Ayat buat dia pemagana amirkan liwajhillah. Apa maka ngiro ka para kubuntan wallah. Kunin dia pemanan nian, dia asubat cumanan nian udah. Ayah dia di pamagana na para kubuntan wallah ada pikir na meron na balas na upangi syukur. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wah, dia untuk panalamat. Di, kenapa ayah mana ni nabuntan? Ayah kuri ka mana untuk? Nagi yung tawaj kami an meron na yakatip tu ka pamana. Innama nut'imukum ayah budi berang di pamagana liwajhillah na onot suatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir na meron abelas panalamatio. Ini pikir lang cuma panalamatio, putani na ako ni subelas. Wajh kami meron. Sisa hadis na miya bisu wajh. Oh. Nah, madal la riwayat akhir ini miya kadang bide-bide. Nah, persamaan ni nang tua di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma takunu al-mar'ah min wajhi rabbiha. Oh. Wa hiya fi qa'ri baitiha. Aya mana tu? Na aya kuna miya karani ran yakab kebelu yubai min wajhi rabbiha. Na upma dengan salitira la buntal. Miya pemana dia na miya karani ran yakab kebelu yubai ya marani ko buntal ukad nanian. Na jira siap niya surga wala ini. Yang subat sumana niya. Dia masuk. Na kata sumana niya na titu. Aya miya karani ran yakab kebelu yubai amaunutan si qalautan. Jira siap niya sudah ada ini, turun ini. Yang mana nak bisa sari gunakan rumah yang soal ini. Lepas asal dunia nanti yang kami jaga masuk. Yang mana itu? Ini nak kerja wajah. Nah, ayat berpikir nak sulit mismo soal Subhanahu wa ta'ala. Atau ni ibarat ya. Kullu man 'alaiha fan. La wa nama apa dalam syariat dunia. Fan apa yang kerja? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat bukilang guna subuh wajib. Aku ngatur buntal. Ya apiatan. Dia mula buntal. Ya kalau labias. Anu semua liman yang aku semua kawan yang ini ada diri terus. Tapi yang nak inangun. Di rumah dia. Nah ayat ini di mana orang apa nafsir. Apian tu nak tak ni masuk nafsir. Ayat turunnya karena ayat bukilang guna swallah. Apa semua sahabat lagi di Ibnu Abbas lagi tu ayat tafsiran lagi untuk antuna dia lagi dengan nama ayat mutasyabih na tawil nira semua apa nafsir na tirna ay zatuhu ay huwa ay Allah na tu mga bida-bida apa bida-bida salafiat na isa-isa asranin na Allah nasranin so zatian mismo nasranin mismo nasranin so huwa nasranin so nasranin dan tu mga bida-bida apa bida-bida so tafsir ay pikir ulang na Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ikan huna kullu syai'in halikun illa wajha. Dia utapakan ayat itu. Keuntir semua tentang ulang kita lupa iman tu nak kullu syai'in halik. La wana syai' na kebinasa. Kebinasa. Kullu syai'in halik illa atau naik sematian? Hari mana? Illa wajha. Ino tahu na suwajh, na utro mga panabuntan, na naman makasugal. Ugay na ayaw pipikir na subuso, Allah Ta'ala yung kibinasa. Ayaw pipikir na ulama, mga uri penwala sa gilang ayat at ultimat, na sulawa na syai na tumatari masa kabinasa. Na ayaw buo di tumatari masa kabinasa na su Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayaw ba natin? At nakilamba exempted, apilamba ang Allah Ta'ala. So surga, at yan na tanong sumuha pa ka surga tan. Amega, mamatay tan, pumaka pa ka surga tan. Amega kira punyo surga. Ayam mana mau dipenwala na ayam bidan wala susurga na napunan niya naswala na napunan niya na susurga na inat wala bubaya-baya na binasa niya na usudi karena bahkan dia kelam bersusurga na bekelam besar kapasangyan o bekelam besar kapasangyan adi kagi kabaya wala pelam niya na kelam na kabaya wala binasa niya na keutira denda betarung makirna na pelam wala
Selagi rumah amal tanpa mga pipi ako nga nalamba. Wal baqiyatus salihat. Ito nga nalamba sa mga pipi agalbo. Ito nga nalamba. Na kenapa kami pengalaan besiran? Na kapas-kapas yang na ginawa, akada tu akakilabiran di kakado ya Allah. Na kakado ya Allah na kerti usir. Gitu. Itu yang mana niyan na? At kita no. Soal utara na dinian kailangan su anggota. Pada sifat Allah Subhanahu wa taala na dia untuk al-kalam. Sifat yang su antuna qadir. Sekarang na mutakallim di maqadir. Na su qadir wallah na kenapa lagi du qadirutan wa adna kainanglan mga anak kasangkapannya dila mudul kaya masa dila suka master kaya masa mudul dah hati-hati yang iperbumat doon naman na apa ang yan kaya mana niya naswalaw tala na kenapa lagi do manusia o hindi niya pakatir hindi na kailangan sunganin sana ang lorda ang takakasangkapan so kabuban niya walaw tala sa kanya naging makatir na kenapa lagi do mga batang na kenapa entah hurufun masaw kenapa lagi do suara penerimaan tu udah susah tadi penerimaan tu mga batang lagi dia dia pakatir wa dia ngajar dia pakatir na ubira wa qul huwallahu ahad na pakatir amian diurakan na api apan mga batang Quran tu gini amian dia suara ko kenapa suara wa Subhanahu wa taala dia sebut suara ko amian ugina suqatiru na qatiru wallah agi su Quran na ira bias manusia na sudine no diterwa na kulirik ko puso iya na su Quran na bahasa Arab na kenapa Arab suara utara kami mana pernah pikir untuk na benar Arab suara utara na supayan oh pernah kaya pikir untuk na puro tibu di mga Kristiyan na napangimna mana niyan na dia mo tuatigtan wa pangimnar aswallahu subhanahu wa ta'ala na qatiru ya su Quran na bahasa Arab na kagiging niya pilihan na bahasa kauman ni kaum asubun wala sa nabi na aya bahasa ipsubin kira na subasera lain di bata Taurat taguso Injil na pala yan ang kitab wala ta'ala na kenapa bahasa Arab bagi mo Injil taguso Taurat na pala yan ito bahasa wala subhanahu wa ta'ala agi psibutan niya laun yan ito laun na bahasa sa dunia na pala yan psibutan na sa katano na utirutan sa mana antano sa Quran sa ibu bahasa tanuron na siya bututu wala subhanahu wa ta'ala Yo, lagi suara na lang na kaipian lang na katawan ni. Mau ni penwala taala miya ka tiyo ko bunda yang lain miya paguras tanu si. Miya magi na rastano. Kaya damang na diwa ano mga magid. Ano ko siya tanong mataman. Ini nang sing wala taala agi na may tora sa kaya pa pamagdatan. Na miya sabutan si. O sige nga kaya pa pamagdatan. Dala sa tanong wala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.